once again. Mentally, you move it. I'm gonna say why me feel one was in mine. It's all about the journey, the journey, the journey, the journey. Now watching I call Abetu Yania the Asida, Ebe Matredi Ampo, and so Yeshia, ewa the Jenny Swan, ye Baba Chuchin Como. Nene, Obi Crabacas and Wine and Abena Edeneba. And Sana made dame guest in the Maminda Abua for Mosomasin and I watch you be a meeting with the Jenny Bro at Doom TV. So a time here by Mr. was in malaria, dear word you are the time. One time, Marino, now the lip tomato paste, aye, Gianni, Negiani, aye, day. I forgive us clean care for and a Greenfield Scientific Herbal Clinic for and also your senior Dijumedi April, baby Bia or war. And I'm a guest, you know. Eya mia michocho mucho ya yenua ye ba ye bibia Ohemaa or ye queen for Miss Bonokyempem season 1 Ohemaa ye yi no efa ebono for amamre ene amanie eho ene queen abahase oni ebedi nkomo about orini wie ye ni project ene niama esi nani so eti ne ye ba abetwetwe nkomo mami akwaba ya ena ya Ohemaa Miss Bonokyempem Maiden edition wuni ye you say Ohemaa udi first wo badwuma de no na ne de ne wo wani so na unim se wo ba be di first and now do ba say wo ba be try o lack na e fama acho me da se ne akonya ya wodi ama me first of all me badwuma de no project na e wo dwuma de no ntina e ma me bai okay san say me oba that bia me hwese nka man so be konkan san say yen ebibi mamu a ne titiri bonofo ye wo bibi hye yen twimu say e ma de ye kosuku a ye wia betna jade ye koware ye suni mfaso ye papa no ne maame no de ye nwa mema no kosuku jaye ntu so wo hwemu pa de a ke man kasa e na se ye kosuku ne ye yire ye ho a ye be konkan san say yen ebe adwumaden a ye pe eba management a eye ma bibia nka mai si yakudin pa yakuyenim so esa sa twim pone wo ye twim ye maame ne ye papa twim ntino ama ye ntimi nkoyenim timi hwe sa project se ye boa ema e wo ye bunu maintenance we dey say me de me ho kojoin anything na me ba be kam enti adunti a wo ba be join ejumadi Miss Bonokyempem na maybe say wo ba be join ejumadi die no sua ye e wo jumadi a wo ba so die mi san de nyema bebre di kan me ba ye no me do be ye mfato ho baby bia meko bia no I think say ahobrase ya ade a edikan me sua ahobrase free wo ho aside that no me colleagues na me no mo ba ye no suban bi so wo ho a obi wo ho a esua e bi ade papa bi free no ho say ye nam na ye de obi a wo suban a ode nam ti I'm sure say bi obi susua bibi e de e free na edru mere bi ne voting ne niama bi yakokoso na uhuni sen abonofo bebre en supporti de yewo nti na ma ehu ene niama bebre wo maya ne mrantie ni bi emu a ebi o mbetimi aye niama bebre nso nam se emwa no eni ho nti omuntimi nkonkan cause me hwe Miss Bonokyempem a bebre eyade enso na mo bre e wo vote ho obusuani kura mpese obeto ama eye se abonofo ya ye mpese ye bekoyanim ana mpanyifo hene mmoaye se ba emmoa woni ma bi se ya eye eho asem kaye den sanse me kai se ye program na me ko radio so me ta ko radio so eko kasa se ne be ya menya more votes so obi kura ti me frɛ o do number ne to ano afrɛ hi hello what is Ohemaa me o na frɛ me ye say no akate no so me say is it that I didn't me ye no on support to cry at least and just our friend now we yes sir abo ye hwede nya me be ye to me dear abonofo say ye ka ye wo akuku damfo a anko betimi atan ye chi ye num bi say ye kɔ akansie bi say o betimi atan ye chi so ye kɔ kasa aya na moane nhye dam ma se ne wo ka vote no na enko ye Brian sana ye nya bi ye kasa chewa radio so ansa na ye nya bi enti mesre ya ye mpanyimfo mo wo bono manten mu ye busuafo ye asorefo ye nafofo
mesrem sa abono fo yekọ say yekọ akoye bibia akansie biema mmoaye ne yeso yenkon kansan say abre bia ase yeka so hwe manka abono fo sa moboa ye pa ne nka yebekọ yanimu ye nti mesrem say ya bibi say ye mmoaye moane de makra emma because me ba be programming ko bono me de kambota ye ne say yenye ne bono na abonofo no mmra bi ne fan support bono amamre ne amane wa akokora wo pe hotel sponsorship a eye guest fo ne beba be da kora no aye kuro bi sudini make up aye kuro bi sudini de obepamenta de amama aye kuro bi sudini minim ade aye ko ma yenya bi wo bono. And so Accra, it was very easy for me to have this program. Say season 2 mpanyifo si yemfamra bono ye di kan yako ye nyaaye nti se nananom de atumani nsremo se yakoni ye nyaa sunsun peso honam na eden emmere wan hwa ne ya sign de dwumadie na abankran na akoye te se mpanyifo aka ye ntie nti ye besere se mpanyifo se ye ba mo na ase a monso ye mu na mommoaye na amamre ne amane no e ya bonofo ade ne ye yede aboa dwumadie no ama no akoso oba competition mu nkofo bebre eduru baby kan be single favorite okura kan bi mo pointi obi say yesi one de ono an ye be ma na di first mbo aka no kre eso ye kwen no okra o suiti so kanokre no mu ni say maya mienu bi de yesi be di first no kre de ye baako say human institution. I think say ye maame ne papa mo kra no omo wu enwiafo no eden ya omo wo obi a won dofo wu ti as to say wonim baako mienu bi de eno de wankasa kwa ba di adanse se bia na wonim baako mienu bi won so obi ofiri wa wu krom to ofiri wu krom ni de sa do no de ende wo ba bia obetimi di sa do na ma no by to me de so wo de do no ma de ofiri wu krom no nkyere se wo de ade ne be ma no there be because they be make so okasa try say yanyere ye ho okay so onye pasha inti pasha na wanye no so ene man kofo hu say ampa onye pasha cause okacha say yanyere ye ho baby awutu ye nyina ye for same thing obi anyere no ho wa obeye ho na obenya inti at the end so ampa de na nko mu susu ma na omukasa ode be man ni pass mesi no omuhu say enye sa na ekobaye that's omuhu say enye sa na baye say wa ba be ye queen before wo ba be nya Miss Bonokyempem na abrabo ne tesen e na wonya wie ye so say no abrabo ne etesen me anya pageants ne de I think say na me national service personnel me wie ye no mu no me titifia me so me kind of person na me mpe metina ho a me nya hwe ti me pe djuma sem so me kosua etiye e wo mo am colleague friend Sandra baby on the shop okay e wo not Lagos na Accra etiye ni mo na me hu say bibi cause social media na me say oh ti me wie etiye ya me kwaya for 1 month class na no ye no e dey na mesai e ma me fa me nko join ne Bonokyempem djumedie san say after all project na eda so no eda makoma so dada me pe se dachi me mmoa ya de e wo me ho tade na me nko join ni because me betina fie kwa na me de me ho ye de e be join ni ya enti me ba ye no so aboa me ama metimi kasa ni pem se first no odo ye nyiri timi kasa ni but ya na we wo ho but me ba ye no ama te say me kasa bejoma me okay metimi kasa ni pem aboa ma hu se ne ni obia ye den e kasa e wo ni pem ye ti asesa me kakra asesa o kakra so hairstyle o pacha una for me ya Ohemaa sisi Ohemaa hairstyle die Miss Bonokyempem ekoso ayede bua amamre ene amane ye yentwa ye ho enkoje nkrato ye beto aso ya kwaje nkrato aba ogusua ehwede journey ewo Adom TV so ene ye ne Miss Bonokyempem ye Maiden edition ye Ohemaa odi kan ewo akansie no ne ne twetwe nkomo ewo ahase enche kura ye the second edition no eba so enti ye de bra ye de be audition ne bibia ebetodwa oye maame no wo fie na hwe obanim amamre ene amane beba ye ne benim ye kire ewo se wo ye bunu ni dia otimi ho wamane ene wamamre ena afei so se ebi obu wo fie person ware bunu ni oni mama mere wo hwe program ya ebe mo wa hu se se wo pa bunu ni ba mpade ya na wo se wo kokokware bunu ni nti Miss Bonokyempem is all about projecting
the culture and heritage of Bono region. Mami, ansa na wo ba be join the program na ne abusuafo de ne be kan namfofo e na wo ri ni wie so ne ho asem kora etesen. Ansa na me be join the program no me ka kire me abusuafo o so Ohemaa yenim de otimi ye obetimi aye na emum no wo ye sure say obetimi akoye na me say oh se ne mo gimi di nim niema a ewo me mu no akokodro sem no mo amunim se metimi aye but ema obi anye enya kasa bia se bia Ohemaa ekoi okogu yenim ase ana bibisa dabi ene kasa no nso bi wo ha enye bebre na namfofo na wo de we de wo kwaya ye dem because me that type na nka menye beauty things ya to mo ya obi akwa ebi mu kra na mo njindi until se me sha se me ba TV so asa na mo gi me di se skaba makwa kwaye program no nti nyame adom abusuafo de o ma nyima ma sanse ye nyina me ame maame ena na ekire me amamre no me kobia ma bisa no aha say no a kire me me papa dadadi amu nyame hira omo bebre sanse o ma nyimi mu omo support me massively me do masi nyame hira omo pa nti efa ba bi de me abusuafo de aseda no enkomo omo pa ne me namfofo bi so a eboa me ma ene nso me ye Bono Ohemaa. Aside prizes are nedam Miss Bonokyempem sunyina na ye wodwumadie bi a esiye ni so say ye beye that is girl child education say ye no be ko school mu na oni emayewa no akwakodidi nkomo afa girl child education eni niama bebre which is your project na ya te say wa akwakoye na esi sen ye ma books 500 as a winner pen 500 sanitary pads ne ade okoye no ahokeka no na etesen. Oh, na you good. Sanse. Enkra ne hu me na no mani age. And I'm sure say almost be nya no na nka omo te send me. Ti me so me yo omo awa tu kama. And na me share omo nkran me tu omo fo. Se no mahu me no mani age no. Me pese omo be ye basa basa. Omo nkoso anyere omo hu. Na omo hye omo hu nkran se ebeye ye. Dachi bi no omo so ba bedru baby amedru no. Intend to cry no me girls ni be say me don be ambassadors. Every Friday biano on betimia enya schedule be say within maybe 30 minutes omo the best shot omo school way nim say omo be kasa kire enkra na e wo say we no say me champagne for no mo GHS no professional ensa omo ne betimi ne enkra na kasa no omo so atu enkra na e ba no fo no omo timi atu baby omo pese omo ndru. Okay, you better was it. And for you and that TV na so ayeshe no your call school mo ho any Ohemaa school ayekwa donation no and no and that TV no ho o hwe no enti why your project awie o ye Crown Queen enche season 2 eba obi ba beje Ohemaa che no every ho. How is the feeling? Oh, then dey nyakra merao adenenye waso na kai say mo bebie kwan say Ohemaa ye be yi no for this year ye dey need to kwan ako Dubai aside the project a obeye no na odwe ho say akwantu dey say me ne be kwan no dey say maka say me bie kwan ka say bia ma no pa iti o say me ne no ko me dey ne chere be ma no na kwa no dey me na na be ko iti me hwe ent na ha sa manu ko ja no Ohemaa say Queen awo beba ono Dubai and the city no tefa no no so tefa ye twa ye ho enkoje nkrato ye ba still the journey ya kwaje nkrato aba ugusua ehwe the journey e wo Adom TV so nnen guest no eye Ohemaa oye Ohemaa ye yi no e wo Miss Bonokyempem ye kase edin e wo nsunsanso a eduru ba bia na ye ampa cause ne din ye Ohemaa ampa so obekon ye na obedin konim na chese edin wo hoyi ewo nsunsanso ewo nipa abrabom tenase na ye nto ankomodie ne so obi wo ha owo fie Miss Bonokyempem ya ye be ye opese de ne ho hyem afuturo ben na obeka akere ma ewo fie omofiri bono enim bono amamre ene amane obeka akere be de meka akere me nuanu mo a mo pese mo be join ni contest yi ni ane se abrabo yi mu no ye de free baby ene ye de akọ baby
na mo ba no mo be hwe se de di kan mo be bre mo ho ase ahobrase e de ekọ baabi e de ekọ yenim ankasa e ma utuku ekọ baabi a wo pese wonye den wonru apart from ahobrase no kredie wo ba enye afei na wo be toto nsema enim wo be keka ende contest de eden ya mo be hia no obi be tan obi ani bebri obi emeye sabi wo de konko na fa bibisi wani so say bra me be me so me ba beye na ma rini yes eno na eni adwumaden eno ne efutu a metimi akase so far me de be monya ahobrase nukaridie eni adwumaden bra be ye adwumaden na minim se nyame na edu bedru bebia opese onju Odin se nyame na edi ni bedru bebia odi ubedru eye de Jennifer ye wo flower ya ye de ma achiro se ye do pa waya de aba beje ahima ache no ahye na picture yi so ye de ma se okofia fa kokosi ho na achede ye gu ha nyina hampesi nyina eye wodia ye da se waba de Jenny so ye wodwumade bia oba de Jenny so a odi people you be ba ko amam de wo mbia ye wodia oh ne ho ha wo bebie ma bere de bi mami mi de wo mu bia ye director see emfa emma okay the Jennifer say sing your favorite song. Oh, wow. Adumo tina miti asi wadum tina mi wo. So the essence of well praise is centered on your grace. Adum Wadum ampa na ye da so say Maiden edition yenya hima oti say wo enche ye beba bono eye bono region bono is bono mantan baby ya enche mo beti yenka free say audition no eba so ending of June e wo Eastbret Hotel enti wo fie no ju ho di say wo ho ofe woni mama mre eni mama ne a no ti okuro nkasa wo ye ba ubosi ansrawo Brajumadi yibi na yenda ya mamre eni ya manie edi medi edi Abena Ghana aha ena medi jumadi ebesi na meda aboafo amaso na watwe bia meti medi jumadi ebro asemba ko ena debia mekacho misi nyame wo ma ebeni bonga ha for this year follow him na